Haka arfau tarik unailar arhaja arpusau nakaliang ka parti UDP Sheila Circle hak jelam presiden rangba jongka circle ba balajit kupa sundrem rengkat kinongkit kam kibah khmat jongka ni ka parti kilalai banyak kenduk kerpang ya ka yeng kasam ilit tenyuel dekar bam kwai hadwar ublei ibalong UMDC jongka Sheila constituency bat ibalabat tengru kumpusi ka KHADC ibla khatno nakani ka sela perthai haka atnur ter jeliu arhaja arpusau bat hadin baka parti UDP Sheila Circle kelayo penyakran sani bah bat kanika yeng kasam bat kala terbaru ya ketiket MDC na Sheila constituency da ukun jong kanika yeng kasam ba teidor kelam bat nakal yang ukun jong kanika yeng kasam shimla tre satya ban shimti ne ban penya syakmat ya kanika kam kaba ukupa ulabat barok kata kum MDC ka Sheila constituency na du bujab house nam araja saw bat hadu mendaklat no nakani ka sela perthai kadaw kalong dah kaba ula penpau ba kot bo satya ban shimti ya kani kam bat don hiru ka sap na ka benta kani bat nakal yang ka jong ula kentai ya kani ka jing terwa jong kani ka parti rengkat bat ka yeng kasam banyale ya kani ka election MDC bat kila persang banwat nakal yang ki persa ki yeng ne ki bahayeng hasam hendrei imshim layo satya bat nakal yang jongki kila ong ba enhun baik ya ka kaba ka parti kila penbaik bat banjit da ki waipat ki bala ban shimti ya kani ka kam bat nakal yang jongi ngilayo benyakran bat kani ka yeng kasam khamtam bat ikurim jong ilit tenyuel dekar bat kumjuru bat ki khun hakaba nakal yang jongki kila ong te tama nakal yang jongi kum ka yeng kasam ni koni sha mi dabda ka jesongu bakhawe ya ka parti UDP mo khamtam ya MLA Bren Buram Jangi ba balajit sendram ki bala pelat ya ka por banwan ya kenduk yang ikum dia mo sirukam ngis ngau sakna na marangi ya dan his tangkum ni para ba di mei te hendrai ngi penpau ka jis ngongu ya ba ila pelat ya ka por banwan kenduk yang i hangde kum ka yang kasam bat kiwan ru kum ka circle banwan ya kenduk hangde banwan truwa ya kan ni ka tiket hai para ijong ngi mo ibade ikun rang ba lalu kum kurang ba ai mon mai de ibaan na kisang te nga ngidap da ka jing sngongu ko bakrau ba ngi klempoi perkhat mo ba lese nginyo ya kan ka jing khaikor mo ka jing buram na kalian jong ka parti tenrei kum ka yeng ka samingi pediang buram mo ya ka parti berkowai te to kata o ngi aya chakmate ha ka bedai ba kan ka tiket MDC ya ba mentau ya ka bansawan na kan ka election ka bansawan mentau senam te kumansu kertiang dien kendiat mo ini para ide ibala jubut teng ya ipa mo nadu ka porba idang let school kelas kum tu isai semat ban bud ya ipa sharum shaneng haba iya yang kum tu haba iyo shuti isai sutana ban bud ya ipa ti hakani ka election last ka bala adab le namar baim ta dap shu sam ya halu ka para ti kidan ki jaka pokon tu si bang ha punya kidan ti ipa imla shu ban ya je kita genti ke bajrong te ila shu pha substitute no dai ni te ila le ibun ki jaka be ila shimti mo ya ka ban canvas na ka ban tajong ipa te ho ka long ka jingkel khu ba kha mo na ka ban tajong ka yeng ka sem hi ba ngiyo ban pembi ya ila mi perthai ban represent ya ipa le si ho but iyo ru ya ka jing so tenat na ki mo na ki nong kersan ka parti ki ong ba lada ipa imdan syuru ki dokumen ya iba idon ka capacity mall ese ban shim ya ka kam ipa ti kata ka kubor ka poy ka skor jong ipa mo ya ka ba ki wei ese ki dan ka jing so tenat na ka banta jong i ti ki ya thu khana ka ya ipa ki ong ba yo lese lada phim dan syu ka mon lane phim sngau la syu ban contest for the head ti lese pila ban bu ya ni khun jong phim mo idan ka capacity ka babiang ya ka ban ya khun ti hendrai hapdang kita ki baro mo hadian ba isitam bumtu hadian ke jing sitam ka baslam ka babat ya ka bail ha ban khlat no nangi ti hakum kata ka por kalawan sisa ka jing terwa mo bat menta ka sngi kham ta ma ka baga UDP Sheila Circle berkowai kilawan ka wai ka sur ban wan terwa ya kan ka tiket hai para ijongi baham ti hendrai shwaya kataru ngila ya dan kajingkran hayeng nadu menshwahi ipa ila terwahi ya iba mo ban ikeli yang ba kumno haba kata kasur kami na kalian jong pipis ngau kumno pis ngau kodbor ne pis ngau mo pis ngau la ban shim ya kanika ban kid ya kanika lengkor
Ti yung ngam ngula pipa kalong ka than na kabanta jonga ila ya ka tu badipa la ya trai ka tu badipa mo hak la long hak ti hak jan ngila yu i ya jing trai jing ta jong ipa ngila yu i ya ka jing ya dai jong ipa bat ki brio ba sabar mo te ban ong ka kam sakri pat ba hi lada kam dei hi ka sab le se mo ka ba utai na jong uai ngatrai kalong ka bajan jar than te lese ma i isngot hu ya kata ma isngot hu ya kata lese te habang ila ya keren hayeng menta te nadu ka por bidang dani paru i directly refuse ba ngam ngola ban shim ya kani kaleng korma te kum tai kan hadian ba ipa ila akhla no kum to e kadan ka jing ya keren ma ba ka tiket barabor hi ka sajlet ma ba indan shu ma ipa te barabor ka jing terwa ka sajlet hi saki khun te o ya kan ka kanti ba mentaru kawan ulang hi ya kayeng kasam jungi mentamo ya kabai la sha terwa ni tenrai ngila ya keren hi ya ho nyile pen beji tenrai iba ha periong ba i stress hi be ya kata ka poin ba ngam sngodon ya kasab bangan syakri pat ba kalong kakam ka ba kentang kalong kakam ka ba kalong kakam ka ba juat hadu kata-kata ya ka ba ka kadon kam ka sacrifice buon ngila bandong mo bat kadika give ya ka ba utai na jrong hi upang ko bor yo lesi kata mo ngim te banong mo tenrai ya ka ba maihi isngau ba kal ilong kumta im sngau don kata ka leng kata ka terpeng ba ila ban kid ya kan kaleng kor ma im sngau don kasam te kum kayeng kasam ro ni mo ya ka ba maihi isngau kumta tingim la ban pun bor ya kata tenrai kum kayeng kasam hi barokowai mentangi la ai ya karai ba ngim la ban shim ya kata kaleng kor ipa ningkong ning syab i high school syate sya mokruat i high school tem dan ba itu manu te ide i doktor don mo ile doktor don iba wartan ya inang tai te kalau no leng bajong ka UDP ngiki suki ipo hadu ka kadan balong CEM juga district council kalong ka buram ka bakrau te leng ba ka parti UDP ngidan hadu ka ni ka level bangidan hadu mentah ngisngo buram ya ka parti UDP bat kum kayeng kasem hibaro kawai mo dakawai ka jingmot ngilarai ba nginam kan ria anak kaseng bat nang ni syakamat hiya uno candidate mo MDC ya ba mai la refuse tingi IT syaka circle bahkan jid ya tau candidate ubah kiki mon bat uno candidate ubah ka parti ka penyang tikum ka yang kasem mo ngin kersan ya katahikan ipa iya ini bat ka parti na job na du bedang job ni kong i job na ka parti UDP dan ba itu ya i te deling ba i doktor don ngai ka buram syai syaka yang kasam jong i batar hadu kas ngi ba indalait no naslajo ni ka pathairu iya sahi UDP ide man of principle ide ibrio balarang ba jong ka UDP tengiru mo ngin buram yakiden jajong ipa ngin buat yakiden jajong ipa bat ngin nam ya sawe sha mo wat ladal ese gi dan bami patek na yeng ten rengin ya ne bat kapati ya ulu brio ba kapati ka penyang ya utai ngiru ngin ya kersan kan yang jong na kumukun rang ba jong ka yeng ma kum tai kum ba i men jong ai la ong du men ne ba ka por ba pa im daklan su la kli yang ala kloi ne em ban simpi ya ka kam MDC kan jong i na mar ka por ba aka last election ba im semla klan im semla la ba su ban ya kelenti ba jangai mo ngala julet ban yarap ban kan bas election nya i bat kibriu ru isngau tenat hi yang te hendrei abang apet pa dia pa ya kelenti ya ke jong i kalong ko ba mo yang abangan bud ya kina marang ngas selap bat ngasem ba kam sakri pat ba kam dei kam ko basuk ni hab ban le sibun ba sacrifice ma kam tam lele kuma ka hapo sila constituency ba kawai ke senong dilong ke bencengai ti ban be ban yarap de gibriu ban long kumta bangan le kat ke level ke bala ipa tengah ngam don ya kata capacity kan ban ngam don re kata sab ban haduk kata kumba long ipa tina kalian ke jonga pat ngasania bat nak kalian jo ke yang kesem hi baro ke we ngisania ya kene ka kam haka UDP sela circle yano ke iman bat yano ke ibit ban long candidate kene ke election ke banwan te hendrai na kalian ke jongi kum kayeng kum bai pa hi naduk mensua ine bat i yailong naduk kapor bai dang job ningkong arah jar saw haduk kaski bai klat no ru ine bat jaga UDP te na kalian ke jongi kayeng kum kayeng ke sem ngin buat e din jat jongi pa ma nyai ne ke parti yang kersan yang no brio ba parti ke ibit
ban ya le ya kini ke election MDC ke ban dan kita hi kan ngadam dak jing slu men bat jing slu yang play nomor ba ikpa na du bay dang klan idang nila i no engi mo nila siong kun swet lasa kun swet tang baru cikun geni de hadin tapan kadon pat ke jing slu hakawe galiang bakum ke parti kam ju i no engi king kadon rengkan berabor de ngidap jing slu men keng nam ta ke parti kabala ai ke jing kersan ini ke baru abang idon teng kicing ke kloy banyarap yang te nakaliang ke jing wan terwa jong ka ngande ka sniru ya ukun jong ni ba uncimti ya kata ka kerdan jong ipa ya ke jing halinya lenti jong ipa te re hayang ila ya keren ya kita ke te ma upat uong bangam la ken ban sim ya kata ka lengkor ka bakia kumbale ipau ongam kotbor tinggal ong ya habak parti kala ibit tehun balai bin kentang uyai ong bait bakumta ngam seula te mei ngam snu kotbor te bangan ya hakatak lenti mo ya la deu ong adang snu khuna ngapat dahera te ngam snula kumbala ipa ngala ipa bun gijing bayai sya nam taka hakandeka por belong MDC te nakataka daw sa ong taya uteu sa ong taya nga te hadin pan nga ong ba la daw belum don kambon don kata kasam dengan penbor kum yo je babakla kum no pat no sosi wa kapati pat ka ibit ban kerjaan ban se ni kum kayeng kasem ni kloy ban ya no tilang inum i no ya kapati kum bai kepala ya lam ya tabe hang tabe ni ya Por kebesibuan ia ini Mei kini jom ini kilai ngot sipara beri kerajaan beri kasam beri kurim jom i mama pay ngot dekhar bangkwa ya dua beli beri i MDC jom kasila konstitusi bapila ai kapor jadon rengkat ni hakan kapor banyak kerengkat tu ni hak bede bat kanika jingwan terwaru jom kini ki nanglam jom ka UDP Sheila Circle mo jong kanika parti majim bersih jong hutan de boleh undang berkat berpi hinyo ya kemek ke bapak bakia hitam ini dan yo jengkot jengkia berah mo juru ya pi berlain sipara de risiko tentang ini Flash one.